Hadian ke jingsha keno na kawai ka seng ka batip kum ka Garo Hills Youth Organization bakam dan ka jingshim kia ban khang ya ki jaka shna mau it bi anya West Garo Hills ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB kala mi shikmat ha ka arpusan tarik ukula lengkot arja arpusau ban pensyai da ka boong baka board kam syam la syong klikti hendrai kala syemi ka sien jam ban khang ya ki kattu kat ni teli Haba crunch kilat pathai kubor uba GH Chermang, member secretary kubor ulaong. Bahaga jing jurep lalap baki dan shisha ki jaka penmi mau it bian, bala khang ru mardor. Ulaong ru baka jing bamla ban penstat yaka kam kadai namar ka jing duna nong tray bat officer ha kabor, bat dan ru ki regional office ha ki district baper. Syuk kabor kalapan jing kershan na ki bor punya district, ban yarap dak ba penjari dak section 144 CRPC, ban tek lakam ya kita gi jaj karkhana bian. Lenjongi kam dai syuk bathamai gani, negi por ngi sim gi action. Kita gedon apa record. Ta ki complain ru in belakang welen ha jing thong yo negi por. Ta habak jia kum gini ngi pha gi officers jongi bagian field. Ta kejil kadon sisa kum kita kat kum ka jing kan nok ki baru kidon kum kita. Ngini kaleng jongi ngi la sim prom action. Ngi klam pensak tengi ni kam tengi lele bremen le ngala pha ai officer jongi kelele the field inspection kelawan report anda kelawan report ngila bisa bagian apa babu rambil kidan khandai teli ngila West Garo Hills nangta gorban rajabara alai phoi teli thadi mengalaya field report kabati kena nama ka de jongi himde syuk press ma tinggal issue closure notice immediately ha kesipo tari ngila issue closure notice makat kum rule jangi atung buat act ER act ngi ai suatu ka closure notice ta hadin bagi comply closure notice kam dikala untuk lada kim comply ka closure notice bagi ngi ai mangi dikamon hadin ngi impose daga environment compensation ka fine nak mata ka bagi la penjat penperah kin ha pansiu sementa ngi na sudah serve syuk tari ngin pha ben Nikipor ngin pha ai officers jungi bakin like verify ye gitu ki willful ni ki violators ki bam ko mo yini ngin system ka kum ai tanalo nang ta ngila dep tho su DC West Garo Hills ngila request yi nama tama ngiru le se law and order ke involve ne ngila request su DC West Garo Hills ban sobha ban implement daga 144 CRPC pengen dia bantel ka negeleng jungi namang gemdon ye kata kabor tangi pan ni kajing rap jungi kenapa combine effort jungi kan long ka bejabat ka basaiso ngidang lab ta face wise na bangi duna briu ngidon tangar langut ka officers ke besong ni siro man operate Pak Garo Hills na bagi padan regional office setai bangi dan regional office setai kata dan hapok proposal kan maybe short link in your regional office tingin salah ban function ni ban trekam kam bania ni kam paka ndai shunang ni habi ba setai na lo bangi duna briu ki operation ki ha teng ngimla ban detect haguju opor ya boro tiga bangi la ban detect so far kini taka bamut ngindang ya kamur kejengkut kene kalong kejing sedang lang to ta hantai ka batang ya ki por kin ngila ai nak order bakin submit ki periodic report makini bakhang ru deki khang manta ngila le shwai tenti piwan phai kala ben gidan biang dan yang ban pendu haguju opor ya boro teng impossible hantai ngi persyang full effort kat kabor jungi tengiman rangkat bakal jeng trelang ki administration mentang yang ya Pak West Garo tengiran ngiladan by next week or so kin lain shop sikwe ki district anda larap same procedure ni lab kat kun ki allegations ki complain bengi yo na bar ki boni ki bar jalaro to ki yudan ki bon ki bar jala ki tarai chino ki don ya to kini ngin haban review yang ki namang la dep serve dah sisi asli ki lakhang ta hadin setiap ngin haban review yang nama kini kedai continuous process teng habit ben ya man ko ban review ya ada kita ban review no feel kin sa feedback dengan sampai kali barat ka kini mostly gede seasonal bhi tah kini ki por telang kumne gi trai dadap ni kilai tek nama ba ki ya man boras ka tu ki kilap ba kan kelenti kalong ka ban toy bat ka balong kot hentai pinja di kini jing tak lakam ki bebon hai condition ki kendon te Ibu dia banyak motor, kita mereka reti ke besok.